Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO rifatiye ku rugero rw'ibitangazamakuru byandika rivuga ko mu mwaka wa 2016 hari ibyagabanuye umubare w'inkuru bitangaza n'umubare w'ibigurishwa kubera abanyamakuru banditse inkuru zidasobanutse, iziteza urujijo, izibihuha, izibogamye, izishingiye ku marangamutima ngo nizishobora guhembera urwango. Igenzura ry'igitangazamakuru kibanda ku bukungu The Financial Times ryasanze ibi byarahombeje ibitangazamakuru kubera ko ngo umubare w'ababireba, ababyumva n'ababisoma wagabanutse. UNESCO ntigaragaza umubare w'ibi bitangazamakuru n'ingano y'amafaranga byahombye, ariko isaba itangazamakuru gutangaza inkuru zisesenguye kandi zishingiye ku bimenyetso kugira ngo rigire uruhare mu iterambere. Mu Rwanda, inama nkuru y'itangazamakuru yemeza ko yongerera ubushobozi ibitangazamakuru bwo gukora kinyamwuga kuva mu mwaka wa 2013, ngo iyi nama ihawe inshingano zo gukora ubuvugizi bugamije kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Mu byo leta iri gushyira imbere cyane no guhugura abanyamakuru mu gutangaza amakuru afite ireme kandi yibanda ku bibazo by'abaturage nyirizina. Turi no gufasha abanyamakuru gukora inkuru zicukumbuye nk'uko bivuga, zigira icyo zifasha abaturage kandi zigera n'icyo zimurikira ubuyobozi bwo gufata ibyemezo bwo gushyiraho za politiki zigamije iterambere ry'igihugu. Itangazamakuru rikaba nk'umuvugizi ushobora kugaragaza ibyagezweho byiza bishingirwaho mu guteza imbere igihugu ndetse n'ahari intege nke. Gusa UNESCO ivuga ko itangazamakuru rigikeneye gukorera mu bwisanzure kugira ngo rigire uruhare mu kubaka amahoro, ubutabera n'iterambere ridaheza, ibintu binajyanye n'insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru muri uyu mwaka wa 2017 igira iti imitekerereze isesengura mu bihe bikeneye isesengura, uruhare rw'itangazamakuru mu gutuma habaho isi yuje amahoro kandi idaheza. Ni umunsi ariko wizihijwe u Rwanda ruherutse gushyirwa ku mwanya w'159 mu kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru ku rutonde u Rwanda rukurikiranyeho n'u Burundi buri ku mwanya w'160 mu bihugu 180 bigaragara muri raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, Reporters Without Borders.